Entwiga nenyamisho rukwe kumera kusinga yo buringwa munsi yona obwero kupema buringwa burya hagati ya futi 18 na futi 20 habacondoza bingi bakashanga ngo ibisya n'amaguru g'entwiga byonka biye no buringwa buri kucyara abantu bingi. Hati entwiga n'enyamaishwa ndengwa niyo kukira yo burengwa umunsi yona nepima futi 18 aza 8 ezo nizibitye byonka aza entwiga ezi ninungi kuzireba. Professor Jonathan Baranga omwaha batandikira ekitongole kya Uganda National Park sekizire kikahinduka Uganda Wildlife Authority kandi washomeseze bwire buringo mu university stars zimwe na zimwe mu Uganda no muhango mu bikwatirine n'emicwe hamwe n'emitwarize yenyamisha zo mu kishaka kuzabizija mu bicweka nk'ebi byakashari n'ebimwe byashema n'ebimwe biherera nkarwampara abantu bakabazireba bazimanya. Rero abana bazira umbirebyo babeta bakentwiga kandi numbiyevugona numbigano numbiganiro nohurramu abantu nubagamba abeshiki especially abayinebityanke byentwiga nabwo ekentwiga n'enyamaishwa yabere ryo muri nkore itwe tutakakuzira konka tukumanya cyabereho okuziha. Now hati ahibaziretere kwija reka imburo ntwenda ngo tuzimanye tuzetegereze turebe ibintu ebyakareba bagamba hakaronko boshe uboshe bakaba babukora umboya bw'entwiga aza babutakisa copper wires ubwoma bwa wires bakoroboshe n'enyerere iby'abakazi bawe bajwara aha maguru na no maraka. Archaeological scholars ningasha abahanga barukushomesa ebyafaayo ebirukwata bisigarira byenyamisha hamwe n'ebimera nibyoreka ngo entwiga zikabanza kurebeka mu bwire bwa Julius Caesar mu mwaka gwa 16 bwa nyuma yo kuzarwa kwa Yesu Kristo. Hona nekiteberezibwa ngo enyamisho eze ziri kutandisibwa amabara gazo nizimwe hazabandi zo mu cyanga cya Ankore konko kuzizire kwerekerera kiriye kitebyo nambweno nyewe nkana ubuna yinkira umutoni niza kutandika ishomero nkana hurira abantu abayimbagamba uko abahigi baza okuhehe na Tanzania kwihayo oboya bw'entwiga mbikira zentwiga kuja kureta aha umurinkore koroboshe na nenyeri. Okwisi 2015 nubwo ekitongole kya Uganda Wildlife Authority kirebe cyetengo cyo kugaruza ubusyentwiga mu irindiro ry'enyamisho rya Lake Mburu National Park okumanyisaho bike irindirere ndiyo rukusinga yo bucyaha amarindiro garukuhiki 11 mu Uganda kandi rume bishaka bingi na mnonge ngando kubihiremo abantu na nente hati bishaka byakurura kimwe ebigando byayeyongera engando zakwatana hati nyamisho zindi nkempara zabura kandi ahizaraba kuronda ubunyatsi na n'uburiro nabwecyo kubaziretsere bakazireta ngo zikatuvye ngando ezi zireka kuba nyingi rero hakuramu ubunyatsi bundi nkeyoja nkubwitizo nkemburara nk'ibyo byona azebyo kubira kubaho abo kuba entwiga riyonerya engando eze nyamisho nazo nzibonaho aho kushemerera aho kurira. Enyamisho ezi zikaba zireserwa kuri engande zabire zikanyira mu irindereri kandi ahabwe ensyanungi zibasize kweyongera kuruga hari 13 kuza hari ya 3 sangire ngo entwiga zistwino estwaretsero mu Lake Mburu n'entwiga nungi abarambuze bazikunda munonga
even nicyo kintu cyo burambuzi ekituye no muri kumburu hati ekiri nk'ecyo kubanza abo kubezinde nyamaishwa ohire hwengwe nezinde ziba kwija kuramburanye kiro entwiga hati nicyo kikubanza abo ekikuretere entwiga ekikozi cyo kubanza muri kumburu cyo kwanza rekumburu erhehi na Kampala abantu kuba ku rugentebe bare kuza nka makshun kuza kumarebero bibiro umuhanda ajya tashabwe nkitakuvugira aha eshahi ibiri n'ekitwe kaningi 3 nkija nkareba entwiga nandi wo kuzahana nkagenda konka ntanyanguhira icyo nicyo cyo kubanza ekikurafuka kureta abarambuzo muri kumure konka hati bariyo nubagira ngo nekunda kurya kibere ni emwe ahangando eziryo national package abwo harimo ko Bugando akeshi ya Hawkeye harimo nezindi akeshi ya Geradai konka kibere akeshi ya polekansa n'ekiti kihango kinamahwa garukushamabere gabantu atezi nikirahuka kukura kiba cyango kandi abo kubentwiga nayo nindengwa nekundebe hango ngweka konorayo ebitaje birya noshanga nikiri kugironda konka terebere nguzine mu kushishamo ekitakumanya ekitareje kukikora abo kuba nizharasinga munonge emiti zigirya hati nk'icyo kureberaho nk'aho nk'ikiti cyo tweto muri nyankore kiba kweta kibere kitecyo kine ebishu byacyo nibindira munonga hati kukikuzi kikaho zikiriya cyona mwene kitizikishubura zirgaho zikitamuhe hato hakwanko kwezo shanga ikitecyo cyome konka kutubenti twara research aba researchers batigira ngo ekitecyo nkibasa kwija gukora ngo butwa oshanje obutwo ubu no buzakukirya kitakayo ninganabo kigari cyome konka kigari kimere so hatutegereze ecyo kwija kureba nkibasa kwija kwishira ningati kwishira emiti ya kibere kugambwa habahangu nubagira ngo netekateye kwa kubera mu mubazi hobo ryaho nuzumwa hanshonge za retire zumwa hantwige zabire zifurirwa mwanyogo ya kirendi ware yabire kwasurwe tukagambira abashaho abawuwa beja bakebera bagiye weshagama bashanga einemu sign za kansa konka bakagiragurira yarwe yahikakukira hati okutukamuga konka n'ubukura kwa mugiri ekakira ekitwabe ntufa no kusevinga amagaragaye kirumu kombazi atunurebe bishaka nazo nzibandi zigezaho ebishaka harimo imbazi mingi omwe kusikuriye ebishaka ebi hanaba harimo imbazi yo kuyitambira omwe hazazine ngo burwire butyo konka nicyo kigenderwa konka ekikuretere ntwigezo kuri ekiteke kinanka cyacyo nikindira munonga entwigano zikira kuri yevimuri ebishaka na mnonga biri kutembe miti heruko biri yahiguru nikiteberezebwa ngo burizobe ntwiga yamwe nebasa kuri yebyo kuri yabiri kurenza kilogramu za 3 okurugerera habuhango bwayo kongo kutandika kuri yemiti ya kivere nikimanyisake ebyo kurya babimbatekateka ngo nibyije kumara enturegebyo ezo umpako umwe ebyo kurya ibyo by'ekikecho bihwiremo ekikoreta byahwamu noshanga ngo empinduka yobwire no kwebimero ko bikuzarukana bikahereza amani ebyo kurya ekikuba nikibyenda habireho empinduka kandi enturegeye yo kwe kuba yashikira umwanya te kwijja kugira ngo ekija kurya nanka obugando kubukwaho tekufa nero ndekinde cyo kurya cye kuza kugereta ecye kuturaho atentwigezi zaza kuryo ebishwebi nkimanyisa nzenda mu omwonyo oguzita kushanga ombyo kurya naro maizi omwanya ogwo nambwe n'abakubano bacondoza bakagenda bareba harimo umwonyo ki ombishu by'emityeegi mbwe natwo kungamba ngo yatandika kwikari yenje icyo ngikumanyisa ngo ebyo kurya bacumire bikendire haje na no basa na no barogwazo ngo basa ko bagweyongire niho twika ahabwire uba kugira ngo buri mwaka harebemo orubaro rw'enyamishwe z'ibyo mpaka
bashanga kikakya nyamishwa nanka kigizire umubaro mwingi bataho science yo kugira ngo enyamishwa cyendezibwe obe bagiho mwanya gumwe ko kubabe bazihiro mu pake zindi bakazeta kunuya no basa kushanga na ayibabe bazihire enambe erincheyo bazigarireyo rero shange umwanya gwa balansinga buri cyo kwende byo kurya byacu byaguma mu pake shemereye kurahuka kugira ngo abo kutendera kwege mitini kubasa kuba kwaretserwe entwiga ati shovu buzabe zitakayizire buntu manya population yege mityo kuyabene ingana that kind of information yerho hati ibintu byo twakobere ntubuza twabantu ikabariya abarukuzirebera n'abakurebera national park abo kubona inyushka ngwebe bitiko byabere bingi munonga bayikiriza muno n'abantu ngo bazemba bitembe nabo cyo kashanga nabo bakagabwa babicendereze ezentwiga zitakayizira ekitongole kya Uganda Wildlife Authority hamwe n'abarukurebera enyamisho mwirindiro y'enyamisho lyare kumburo National Park babasa kuba bari umukire kagumire ahabwengi oyihire cyo kureta entwiga kuri ingando entwiga zishenda shenda barambuzi kandi kinde miti yakibere geneye tengwa bwo kubombyo buhangwa buri kimwe cyone kiro kuba kiri mu ihamba n'ikishagike kindi kubaho enyamisho ziri kurya ibishaka ibinyatsi na nemiti zikabere zirinke kwingana na nebi byo kurya ibizuru kurya mbene byo kurya bikabere biri bingi kukire nyamisho ziri kubirya kana neze ziri kurya zindi nazo zikabere zirinke ariye ziri kurya mbene kigenda in a form of pyramid now hati iki cyo kugamba kikire enyamisho zikabere nizibalansingana n'ibizuru kurya tishemeye kubikira kuzikubikira zabirya munonga byahwaho kandi aho nihagerekezo konka zagumana zara hari ibicweka bingi ebitegereze entwigeze ndibazendera kimwe wagira uta twitu twine ntwiga nyingi tuje muje mutwareho ukareba applications mbwenu hine kukorwa kikurinda miteje hamwe n'entwiga entwiga zimwe hanyamishe ziri yaharuteze rwo kwiganiswa kandi reporters zitari zimwe na zimwe nizoreka ngo omubaro gwazo gwizere no gucendera ekine kishagikwe bitongore nke cya International Union for Conservation and Nature ekitongore cyensi yone kiri gukora terize kikura cyebimera hamwe n'enyamisha omahamba ekiri koreka ngo myaka 30 hingwire entwiga zibasize kucendera kwisi yahabuceka 20 igana no bukirabe kirungutine reponte zirukore ko mubaro gwenyene gwentwiga zisigiro mahamba gensi yona abahangu batevereza ngo ziriya hagati y'umutwaro gumwe na rukome hamwe n'emitwaro mukaga na kanana kandi hari yezo Uganda ine hentwiga zirukwikara komera kaga 50 zisigiro mu marindiro g'enyamisha urwakano rukwije shahanzo zimwe ntwije kubantu kuhereze kishane cyebyo burambuzi nkoko byemeriro mu Uganda bwanyuma y'uburwire bwa COVID-19 ubutaka barukereho na bwaheza kubarukaho Harrison Kagure TV West